Rangers celebrating 90 years. Kay Vinod Patel. VTFM, Ekamila, Gaikachi. Welcome to our Spalang Show. We say Anabinaka to all the listeners, to all our friends who are listening in, tuning in this morning, wherever you are tuning in from. Maybe from the village, inside the bus, inside the car, minivan, on the way to work. This morning, we say Anabinaka to all the teachers and the students. Looking forward to the external exams towards the end of the year. And to all the small papas. Karang-karang bicara mata di kuar, tangi-tangi juga makan pap. Okay, Dems. Tangi mana papa yang mata kan di kuar. Okay, Samu. How old is that papa? Okay. 3 months. 3 months. Baby 3 months or no? Aku orang tangi. You want to change the diaper? Saka. Prima manda te kita mata di koke. Okay, Dems. Tangi manda dona papa ni segay le suka may boleh mula segay sudu ngamay. Isa. Berarti hobi binakatok eh? Karena bina bikibri kita nama ramatina. Ada bunyi besus bir nalu benta kalalai. Do tahu do talita kan balun ra. Oh. Do ring udah balun ra. Ngaisan di nasara. Hey, nikuri megi renguna turang ambata no niku mina babu na kenam buro. Milaya balun ra. Kisingalingana ambata na supolita na baluna. Senga. Kisara kan balun na papalila. Bikibri kita nama ramatina, bikibri nardini vale, bikibri na marramasudu wo na pipalim bulan na benua. Na benua di pawa sudu. Kita sampai kita bagi bikibri. Right, pinawali. Kita membuat roroch kana nonra gole may nabulang ibo. Nonra pakasudumi. Meron ni maruta kitiko na nonra tandumay. Na buru-buru binako. Sanang bulan na cycle eh. Kito kontra singa sana la kaya nirla ko moira. Bakit siya nang bulan na buru-buru ko? Din todo sar. Tama makali nang bulan binaka binabal mo sa mga matakam na ku bambul telebi mail na telepo. Binabal mo sar kanang tigi tag telebi FM ito kan. Likewise. A very good morning to the intelligence team. How? Intelligence from Montauban from France. France. Muktaben. Siya na yung Botuanga. Alright. The leader is Joshua Vidi, aka the tank. Joshua Vidi likewise to Ortona Leveni, Ortona members intelligence. Tetu si ngonen tuan aselingande kay David Rokosuka. Oh, David Rokosuka. Text ngambu dalew. Yeah, he's the gonna ball ni Arkes. Na din singa. Obi. Sige usigango. Iyo, no Obi. Ngori, nonto. Vambula tina korbatura ngambu tumbura arnara. And also tutulia sa sikibikau. Ombuna mengai nanu bital tukire small brother Odo. Boni ni bila karbu ben grab this morning. Chona ni koro all the way from British Columbia. Bini marama blessed day divani dokanawai mbolada. Ulimbau primary school may motoriki. Dong bula binaka nabubale may motoriki. Boni ni binaka may nasesara. Untuk boleh namin nabuci, kena be koror atau main na yan buat turang may motorik. Bang boleh tatu kay way na loka. Lebu kami wala way lain untuk boleh binaka be takai, batalay kena be tayalu. Bang boleh tatu ngabe John Sande, tamay guli rabu bang binaka bat kay baby alu. Tinay John boleh binaka be kami terus boleh mekin na matang binani ko. To all the drivers, to all the hotel workers, and would be talking di hotel di bulan Servononia and Rani mata binaka. All right. Okay, our story this morning is about amay buinombu. Bulare. So this is a story, some of us we are lack of mouthing. Huh? And daw songaw nenda tutolo dala. Okay, in other words, and kaya napos na kibaga palang so lack of mouthing. A lack of mouthing. Yeah. Songaw na tutolo dala. Right. With this fella always lack of mouthing, but in a journey, when you go for a celebration to do ceremony, before we go to the story, I would like to say good morning to the village of Tonia. Tay bungali tele unin boleh binang nangone turangan narokutu itai and the family that coming yesterday Saturday and also to tabale sailasa to tua abu na mila kredana na sena and the family and the longest dawai and that's Momo Willie Momo Willie, thank you very much for the day on that day. So to nabuwala subi nabuka boleh binaka and after that they went these people they went to Nanronga.
They went to Nandronga for for the Ndorosongo. Yeah. So after they will do the Dinagali Bagadambo, who will doing the presentation for the ceremony. Yeah. So one fellow was been appointed to go to. Yeah. So on the behalf of the journey, he was feel sickness. Yeah. So he was sick. When he was sick, he was taken to the hospital for admitted. Yeah. So no one else there should be doing the thing. So they call the white hair. Yeah. The next in line. Pasangan daw dala-dala. Yeah. The mouthing one. Yeah. Teething one, eh? Yeah. Mouthing teething, yeah. Yeah, so when he was there, alam mo kurata baka. So Teething, kenapa kau dengan lain? asuru-suru. So when the fellow was there, he was when they go to Nandronga, they greet us. Yeah. Yeah, dola bina. Yeah. Mucu Dola dola bina. Yeah. So when they go, Yeah. he is Kakak sa mga taki. he's going for the Kamu nangan ang kona imbe. Yes. Natarong ka kakak sa baraw. Ore, adam kan rito bui. Yeah. Adam Okay. kan, adam kan rito bui. Yeah. Okay, set. Kun lang ka. Already, I can do it. Yeah. O totoo dala. That's my game. Yeah, don't worry. I already done. I already play here. Yeah. So when they coming, so they was waiting. Yeah. For 3 others, they at the back, they trying to tie the sulwatonga. Yeah. Oh. And this fella, Yeah. time is time. Yeah. No waste time. Baka may tabi susundan dito. Iya, wala sa toso. Yeah. Sanga nang binakatalo ka na baka lusingaw na batake na. Time. Yeah. And these two was trying to light their suki. Yeah. They tie their suki and they tie their Bertuara gitu na marami ni sana bunuan na tumbal tume pamalu. Iya. Iya. With the TikTok. Iya. So TikTok. Erto TikTok ti komen na pala. So when they was waiting, leave them. Just go. Satu pang ko naman isong. Erto saray to may I don't want bere here. Iya. I want jaldi. Ya, dola, to tama nga, to sa lako, sa onsaram sa hutin nabi batambor yaw. Yeah. And doing the ceremony, Yeah. sa sember maya sa tudak. Yeah. Dola bina. Yeah. Ay liusar nga no to dala. Sa nga may na dola bina, sembero ka, mai. Yeah. Nachule ni hanakan. Alam ko sa umo ko na lululu. Alam kami na ba dola bina. Asin bero ka, sabi na bale mai, kure. Mai. Dre. Nachule ni hanakan. Nachule ni hanakan. Ela baka ba berel. Angasere. Binabale Punjas and Vinod Patel for the Nachule ni hanakan. Kaya naman bunuan ako sa durtal to ba. Ano ba? Ako style ba ko? Bunuan may mur TikTok. Sorongan natin ko. Eli turaga, sali. Pel joka, peli boleh. Komen ndongo. Akan ditapali ako to. Akan ditabuli sa kami ko. Susana uluindo biya. Para beli. Daun bulan melantali. Sekali tutua. Bila senia. Sa koko ya. So nangon ndar tuman dadataro Iya. Daun bula Darong nga naman din tapos lang tukod to na sokong ko. Erto ndo ba bula pala ba? Iya. Iba pinaparo ni Ben Karab Meka. Minta tu taro iliu Dina sar nakambibika monta ubiba kilita kiko Iya. Semo kilara non rita bonibulong kay kayani. Ningon sa sumbra ka tuko nila kami na dola bina onen yo koy muro nanggas. Nachule ni kana erto sa kure-kure tu na marambu ningon. Nirikili ko ya. Iya. Mata tala ningon na kana tini men kay tarlaka kau ta talento na ako. Boris Waiwalu. Untuk bulan Mai. Blue Mountain, New South Wales, Australia. Boris, boy. John Kumar, anak saya ini ilibula. Dong bulan. Sa katungan di benda pakai. Datang anak ni pakatan bisinga. Iya. Ngai like hata karon talay bina mata bina ni kuah. Nabito ko ni Punjas, pat ke Vinod Patel. Right. Nabito kan don ben karabi. Kurmundo ko. Turun tani go. Engkon de misi like, share ta karon